Bang und Hoho. Papa Princess. Mama Papa. Kostigi bloopers. Elanya is spinning. Yan, kumapa. Tatsun. Listo? Dazu? Nope. Okay, ito na. Half a day. Inano si Michael Luhan Babakwa, Wahui, producer, zani host, pari Fanatsu podcast. Za uno ni go preciso para hami na gi Fanatsu na integrity paten mami na para bayin protehi, para bayin preserve, i dandan samo i placasya, i CDs, i cassettes lokwi. Gof importante. Sa i 20th century sen bali esti dandan samodo sa ha azuda hit una lakna mo i lenguahita. Yun chempo and I mega na samodo ti mafananga ko fanunita. Ti gof opan i lenguahi gi hala mi giman samodo. Maulek sa guaha dandero siya si Sablan, si Jimmy D, si Flor Mazaquan, i manyan lang tapres. Da managwagwaha Baka siha cassette CD pues o open i lenguahin samoru gi lengo, fiesta, i tenda siha gi halami karetta. And so, estigi i hinengay tagwini pago, esti na kahita. Afaga gi halami esti. Esti mega plaka, mega CD, mega cassette. Banti gay gi haigwas. What's that kid say? Tunggu, nita. Salah kayo familiar. Edit. Alright, let's do it. Nita balestico. Alright. Okay, let's go. Sige halamasti look both excited. Sige Fanatsu. In heheka na todo i plaka i CDs i cassettes. Ni sinya in set. Sa pasapiaho na engin tihita pues adzi. So engin tihita humohoka esti ibanahata. Hadzi ang opitaw ko ni Sokabi. Holy lanya atan. Guahamaleta. What? Afagagi halamesti. COVID? Oh, okay. Alright, nita atan esti. Si Jimmy D. Tisinya humita na puenge. Si JD Crutch. Makpo sila na laho. Si Remy. Si Remy and Jocelyn. Si Bobby DeGracia. Oh, at the Jordo Esti na tape Chamorro. Ooh, si Jess Castro. Si Rose Martinez Certeza. Oh my goodness. Si Jimmy D. Oh my god, Jimmy D. Esa na tauto. Jimmy D. The mega na tauto ti matumunay no lo si Jimmy D. Guiza Mas. I danda di. Kaigi si Boya Gwini. Si Jimmy D. Guiza i dandero ni bumendi i mas placards and cassettes and CDs ya. Ilek niya i Guam Business News na habendi mas ki un midzon. Mega na tato si matungo ito. Oh, si Alexandro Sablan. Si Casey. Atan todo esti siya. So, Pago gi i YouTube para Fanatsu. It's a millennium dos. Oh, wow, atan esti. Esti na tau ha type. Sa buanti malingo i... Tutuma fitiwa tunga gifin of less of esti. Malingo i sleeve buanti. So, pas ha type. Gi esti na puppet. I kanta siya. Gi esti na tape. Si Frank Guerrero i pilam. Again. So, esta hamids and si aklei.
si Bokongo. Este en pepega maski 200 na kantan Chamoru. Napot masorda na kantan Chamoru gi YouTube channel para fanatsu. Lo, syempre gi este na sakan para ben titihun uma-upload digitized kanta ginin este I cassette siya. Oh man. Si dus masinay na manyaw hamzu gi este na unboxing video. Ngayon fan malafa. Angan malago hamzu sumapoti este kinalamtin mami put in keki protehids and preserve motna nai dandan Chamoru. Sinyan sapoti ham gi Patreon, patreon.com/fanatsu hatsa hugwa tulu na tears parisa na poting zen kada una tautaw ni sumaunaw gi Patreon put sumapoti man recibi 1, 2, 3 na franela debate. Si dos masi, o si Michael Luhan Bavakwa dos este ki otrbe.